Veliki pozdrav iz Živinica, iz glavne ulice, tako da kažem. Ovo je, kao što vidite, obilježena biciklistička staza u ovoj ulici, ali biciklistička staza koju niko ne poštuje, jer kako bi? Evo, prvo ja sad ne mogu poštovati, moram ovamo na biciklističku stazu, jer šta predstavljaju ovi automobili ovamo sa desne strane? Prvo trebali bi da, evo vidite, čovjek s biciklom i opa, gdje će? A mi desno će oni, jel da? Prvo trebali bi da sklone te automobile, pa onda da urade, onda bi tek imalo logike ovo što su radili. Ovako zaista ne znam ko je taj Einstein koji je ovo smislio. Masku mijenja za tren. Veliki pozdrav iz ovog meni veoma lijepoga i dragog grada.